UDYDC ro tumpen pinin kan suri ni rain ko rai sen kan HS lapen HSL siang deng ki una tumaphan karcho UPL asong ke parupon lo ekor lam don ateng UPL asong ahin pen than pachini pon Dwarbaguri constituency Mahila Mandal Morcha tumpen third executive amai kipedopon Congress APHLC lapen INC asong atum BJP Rachari asong along kachepa ogdun Kardom Pini Abirta thanbang Pini limalin timungpi non-arjuk tha birtang tonpen Lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ke parlo Deithor Indoor Stadium Pathuak lamalong Niphai Kresiarani Mandal Mahila Morcha tumpen patir piponsi third executive amai pedopon bangso amai long aluhi sarpo aman pen ake hai MSc Richard Tok bijitong dun lapen bangso along kacherap chito dun atum lake miniking tipi Rina terang pi Dipti Gogoi Kadom terang pi Arlis terang pi Kakrungan se pi Minikihan se pi Kesab Ingjai Jinaki timung pi Rohila rong pi kache teron pia tumpensi cherap chitopon adun thu me long MSc Richard Tok bia hin pen hon therang chiti malan he huiron pon pen misen pen mai pichun pon Birta pangda pon dehuri pen amosing T365 News India la bangso puthat nili than ke pachini do ji ge la pu hello nili tum kedam tang BJP haide pen nili tum BJP sarkar ke do pen ajo nili tum mohila tum nining arong pik pen nili tum mohila Mondor sing dun no labang so ke sing pen pini ke nili tum third executive meeting labang so a program phan si nili tum pini la dak sing rupon do homosti si Dwarbaguri homosti si nili tum pini mohila meeting pa do pon no la pen pini le tum ka che pha pon la ke PS 23 PS si nili tum dak che tong pon do pini la dak dang che tong no na tum han ke anu tin se tami BJP vote ke pitang tu mai selo la pen non ke bang jilangan sta BJP phan se lang ni tum ke pahai ponji aning arlo ke chi the ka tu mai se sini ri tum ning che the pon lo Upper Dehori Youth Development Committee Chihek pen UDYDC arupen patir piponsi Niphai Kresiarani Lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ke parlo Dehori M School asa hemalong pining ningkan suri ni rain ko raise ningkan HS lapen HSL se asar langki unatuma phan Karbi Poho ar wakponsi ar chopon bangso karcho amai long UDYDC amai phu MSc Donel rong pipensi mai chipaim phu pon lapen aluhi sar po aman pen UDYDC advisor ke hai Joshua ing ti chetong dun aluhi ke pachini kongchun bang sar bong ing tia hin pensi apor en pon bangso amai long aluhi aman pen Timothy Singnar Khorsingan se SGB Amos Terang Pitor Singnar LP School Master Roton ing ti Headmaster Dehuri Kudam Singnar LP School Robinson rong pi KSA rong bonghat Head Branch Tenjing Inti Rensing Teron Robin Singnar Rajesh Rongpi Sarbong Teron JE Digen Teron Lapen GB SGB Lapen kapre ke theki dinga tum chitong dun si mailong RDP dun bangso mailong ake ha Joshua ing te hin pen ningki perung alam lapen kupuson si ovekimia tum kapaprang dun thekji ma puhai huyalam the thanpon apithu kongchun bang khoya han se pen kache tong dun arara phan kachuro alam the pipajer ponsi ing samjin pen mai pichun pon Birta panda pon dehuri pen amosing T365 News India ini nile tumla da HS LC के पास ला पेना पर्स में HS के पास तुम था नile तुम ला बोट HS ला पेन HSLC कैंडिडेट के नile तुम लो 30 कैंडिडेट नile तुम ला 30 कैंडिडेट अब हां नile तुम पिनी ला बासो प्रोग्राम पमान Chitini Pai Kresiarani Lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ke parlo Daithor Forest Department IBSI hemalong MSc Richard Tok bialong Congress APHLC song penwangsi BJP Racharia song along chepa ogdun bangso amayalong aluhiaman pen kadom terangpi Board Chairperson and Secretary BJMM EKADC Elise Teronpi Secretary BJMM EKADC Sarkoy Rongpar VDC Chairman Sunaram Singnar Vice President BJP Mandal Daniel Terang Secretary BJP Mandal Jiten Teron Secretary Dehori Lams Harsing Hanse Senior BJP Leader Lapen Career Carters Klembang Phubang Piatum Chetongdun Labang Soma along Congress Lapen PHLC Pangrumpet Bangkri Siatum BJP along Chepogdun Bang Soma along Akai Richard Tok Bipen Non Kibangji MSc Kilik Ahut Ansose Mesen Pen Ke Klem Ponja Pan
Cherapchito Ponbom Nang Pusi, Maya Long Lamthe Jaipon. Diary Penamosing T 365 News India. Claim me send hey long sela mi long ni tum pini. Asa lali tum ben ako la so ata congressman ke bangi tum dolang ma. No na man ni tum PCC tin la so de chinki bom si no na man la an ni tum bangi tu contact thala. Tapi Kongres fan kopi ber thesia ni nali tum ning cek samsai do ma. So kata tadi. Samse a the ave bom sta ni tum ke dam tang apong election sa mi ni tum kam cepaduk tweet me se claim sa me ni tum ning ke the ave join ni si junior ni tum BJP long ke join. Tangka BJP fan ko ana ning cek thelo mat ko ana ning cing sam lo so kata than perseni gi mante. Kecil the ni cing sam na no ke dam tang bukan kep kecok lalang tum kami claim me se lang di dogbi sarata so join ni sini tum pini lang funding cek tweet na si dulu Tangka nang limen cek thani gi ma. Nilimen Jelson ikti apa ada huri PCC General Secretary. Te nali PCC pe nali nuwet ma ka prek do thula ke bangi. Kevang jidolan. Pini Bhomkuru arani ada por phaikep apor malompen balipatha rong binaklam UPLA akemalong pherangke amai phapon. Pini pherangke amai ke phapon along lam theke jaipon laki pini pen ke UPLA asong ke prilo pusi klardak pen Karbi Anglong arada tumaphan than pachini ponlo. UPLA asong along kaduka ve pangrumpet bang pharo ke thomra troxy kebraner kep abang phu abang phia tumdo lasi pini UPLA asong along claim dam rapet atum anpen choran esan chojun rapet sining arong chepi. Pini bangso pherangke amai ke phapon along chetongdun Nikonjo Kathar CNC UPLA Langming Be Deputy CNC UPLA Yong Tungjang Joint Secretary in charge Organizing Songsarpo Tungjang Joint Secretary in charge Home Harmon Tungjang Joint Secretary in charge Public cum Political Affair Bijoy Milik Joint Secretary Mongwei Senar Joint Secretary in charge Foreign Lapen Signatory Hinpen Sorjon Loe Chairman UPLA Songkim Ingjai General Secretary UPLA Arpu ke do atum anta chetongdun lapen kheya pharman kache songpen apran ki dam nang bang sirkep abang phu atuma phansi tami pini amayalong chekimopon kheya pharman kache songpen apran ki dam nang abang phu atuma men laki kalitang bindro ronghang kalitang Rajib Ingleng kalitang Bongal terang kalitang Topon ke ap kalitang Lison teron kalitang Nihang teron kalitang Mondor Singh ingti kalitang Waisong terang lapen kalitang Malong hanse atum henlo Pini pherangke amaya long pachini pon ningkan ke thom an ke UPLA asong along ke claim dun abang phi atum an aphanta cheklo ejon along tangka suri tro government a hin pen pipajir pon poputa than pachini pon lapen UPLA asong along claim dam rapet atum anta amithang a hemche dam rep poputa than pachini pon thu lapen article 244A mate hemprek aparman ke chesong pon thu bomji democracy aron pen puta klardak pen Karbi Anglong arat atum aphan pachini pon Hanjang lang sopen Bisnu Lekte 365 News India. কাৰ্বি আংলঙত যে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী কৰি আছিলে অট'নমাছ ষ্টেট কিন্তু উইদাউট অট'নমাছ ষ্টেট আপোনালোকে পিছ একৰ্ড চাইন কৰিছে আপোনালোক সুখী নেকি এইটো আমাৰ মই ব্যক্তিগত হিচাপত মোৰটো 100% সুখী কাৰণ এইটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত যিটো লিখা আছে আৰ্টিকল 244 এইটো যেতিয়া হ'লেও বিচাৰিলে পাব বুলিতো তাত লিখাটো আছে কিন্তু আমি ইমান বছৰ আজি পলিটিকেল পাৰ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্ৰোহী সংগঠন আজি UPDS KNLF UPLA KPLT PDCK সকলোৱে এই আৰ্টিকল 244 এই কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে এটা চৰকাৰে এটা দিয়া পলিচি নাই বুলি আমি বৰ্তমান মানিছো আৰু দিয়া পলিচি নাই বুলি নিদুম বুলিও কোৱা নাই যাতে বিচাৰি থাকক হেতু আমি নিদুম বুলি নকওঁ আৰু আমিও সংগ্ৰাম কৰাটো আজিহে এৰিব বা আজিহে ষ্টপ কৰিছো এটু বুলিও নহয় আমি পাৰাপক্ষত থ্ৰু পলিটিকেল পাৰ্টি পলিটিকেল ৱে পৰা আমি ফাইট কৰি থাকিম আৰু আজি কি কাৰণে আমি শান্তি কি কাৰণে সুখী আমি যিমান যি ফাইট কৰিলেও আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো আমি আৰ্টিকল 244 এটো নাপাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ আমাৰ যিটো কেপাচিটি মতে আমি এটা চৰকাৰৰ লগত চুক্তি হৈছে সেই চুক্তিৰ জৰিয়তে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা আমাৰ কাৰ্বি সম্প্ৰদায়কে ধৰি সকলো সম্প্ৰদায়ে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে উন্নয়ন হ'ব আৰু আমাৰ মানুহখিনিও মানে আগুৱাই যাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ Pini Abirta la puan segang ton iglo ajo ke mi kardom
ধন্যবাদ।